E pa konac delo krasi. Naš današnji gost je ujedno i naš domaćin, čovjek bez koga mi ne bi mogli ovako lepo ni da mislimo, ni da imamo taj osjećaj slobode, kreativnosti, umetničkog doživljaja. Emire, dobrodošao, hvala ti što si odvojio malo vremena da budeš sa nama. Mi smo ova 2 dana razgovarali na temu koje su to veštine i osobine koje moramo da razvijemo ili da promovišemo, a tiču se celovitosti ljudi koji odgovaraju za druge ljude, za procese, za društvo i tako dalje. U publici su ljudi koji imaju odgovornost za značajne organizacije, za veliki broj ljudi i imaju dileme sa kojima se i mi susrećemo. I ti sa svojim poslom u kome se ti baviš, i umetničkom i preduzetničkom, a to je kako biti u ova vremena bolji rukovodilac, kako biti bolji čovek u okolnostima u kojima mi živimo. Pa smo rekli da imamo neka 4 elementa, a to su telo, mozak, srce i emocije i nešto što bi nazvali duhovnošću ili svrsishodnošću, tako dalje. Pa, bilo bi lepo ako bi mogli na te 4 teme malo da porazgovaramo i onda imamo vremena da se uključe ljudi. Pa ja bih rekao da počnemo, ipak je telo naša glavna, ipak je telo nešto glavna čemu. Ja bih počeo rečenicom: strah i džins nikad ne izlaze iz mode. Što se može lako da uoči danas, kad se u stvari svijet nalazi pred ogromnim lomom i Srbija možda bude zahvalna tome što je na periferiji tog svijeta i što u njoj još uvijek dotrajavaju ljudi koji imaju mnogo bolji working-life balance nego oni u najrazvijenijim zemljama. Kad se pitamo gdje je Mrga, a Mrga je legendarni lik iz Mokre Gore od oktobra dok se ne otopi snijeg, njegove komšije kažu greje se. A šta Mrga radi u vremenu kad krene proljeće pa sve do kraja ljeta? On radi kao najamni radnik i uzima dnevnice bez perspektive i bez ideje da postane mirni penzioner. Njegov život je u stvari neodvojiv od prirode i ja mislim da najveći dio stanovništva Srbije izvan Beograda još uvijek ima taj dobar working-life balance. Kad neko počne da gradi kuću i uzme građevinsku firmu u kojoj rade ljudi iz prigradskih sela, onda će vrlo lako da uoči kako se njihova duhovna veza sa crkvom ostvaruje između ostalog i time što nikad ne stižu da završe tu kuću na vrijeme. Zato što poštuju svako crveno slovo, iako ih crkva uopšte ne odvraća od toga da rade za crveno slovo, oni to obilato koriste i ja mislim da je njihova pozicija mnogo bolja od bilo kojeg čovjeka koji živi na zapadu i koji ima mnogo više novca, jer novac je njima užasno važan. Postoji ta priča da su seljacima međe i lova najvažniji, ali to je u stvari samo fasada. Baš kao što je George Soros fasada najbogatijim ljudima svijeta, koji opet, a to bankari znaju, od crnog plemstva već od 8. vijeka, a posebno do 13. kad su se ujedinjavali elementi zapravo venecijanskih pljačkaša koji su zaradili najveću lovu prodavajući roblje, pa do modernih vremena kad zapravo još uvijek postoji 5 ili 6 najbogatijih familija koje nisu Rothschildi i Rockefelleri, nego su to monarhistički krugovi u koje upadaju sve kraljevine koje nisu srušene francuskom buržoaskom revolucijom. Ovo govorim kao najudaljeniju tačku od kamate, od zaduživanja, od velikih poteza. Znači, Srbijom još uvijek vlada ta tiha sredina koja je zadovoljna svojom nadnicom i koja u stvari dobar dio svog života provodi u prirodi, na livadi, ima dovoljno kiseonika, što se sad pokazalo u covidu kao najveći problem, i živi taj Mrgin život. Što je sloboda. Greje se
Da, to je vrsta slobode koja nije definisana ni kao sloboda od, ni kao sloboda ka, što je najveći problem pojma slobode koji je danas doveden u pitanje. Jer ako smo mi prisustvovali 68. godine velikim revolucijama, za koje jedan geograf kaže da je geograf, ali analitičar koji tvrdi da je sve prostor, da je zapravo zbog baby booma poslije Drugog svjetskog rata u Francuskoj krenula ta društvena revolucija koju su vodili studenti. Bio je smanjen prostor, a povećao se broj ljudi. I u tim elementima, kad čovjek razmišlja, dolazi do toga da kad se suprotstavi vrijeme danas, kad je roba postala sloboda, i vrijeme u kome je došlo i do seksualne revolucije i uspona te ideje slobode, rock'n'rolla i kako kaže jedan teoretičar te hollywoodske antihrišćanske koalicije. Ona je navodno počela sa Elvis Presleyem koji je počeo da pjeva o ljubavi i koji je bio onako raskalašan i drogiran i koji je završio smijući se sam sebi, ali je čovječanstvo prihvatilo taj model i ideal kojeg je Hollywood kao centralna tačka svjetskog idealizma i svi su u to vjerovali, jer je to bio da bismo došli do dana današnjeg kad, kako kaže Bacon, Nova Atlantida ili kako još Ameriku zovu grad na gori, prestaje da biva uzor svima jer je taj uzor već iskopiran ne samo copy-pastom, nego i načinom na koji se živi u ostatku svijeta. Sad u Srbiji postoji taj dio koji je to usvojio, ali sa nepovjerenjem. A čekaj, ti si to provalio bukvalno pred 30 godina. Ja sam počeo vrlo rano da provaljujem jedan recept koji je jedan naučnik nazvao da je samo pobunjeni čovjek pravi čovjek. I da se to razvija kao i druge psihološke osobine kod čovjeka do 6. godine. Da postoji takozvana intelektualna higijena koja se zove ne. I ta intelektualna higijena kad započne u 6. godini, onda može da dovede i do toga da neko bude poduzetan, da neko vodi banku, da neko bude dobar slikar. Uglavnom, iz odstupanja od onog što se kasnije, recimo u revolucijama, desilo, da su sve dobre ideje upropaštene kad su postale popularne. To je stara teorija. Nova teorija je da ne postoji ništa što nije popularno. Taj čovjek o kome ja pričam, taj model Mrga, on zapravo izmiče i on je još jedina naša šansa da u budućnosti se provučemo između korporativnih sila i onoga što vlada svijetom. Mrga je begunac. On je begunac, pa ne znam, to je nisam ja siguran da je on to formulisao. On živi spontano. On živi u vremenu u kome mi ne živimo. Jer njegov motor, ako bi pokušao da sjedneš na njega, to je onaj stari Tomos. Ja sam ga jednom vozio, to je nemoguće, onaj gas je nemoguće da odvrneš, zato što je on zapekao prije 30 godina. I takav on njemu obezbjeđuje taj lanac koji je opet drugima potreban u praćenju svih faza iPhone-a, najboljeg čovjekovog prijatelja, nakon što je odbacio psa. A čekaj, ti imaš ovdje još imaš u kraju tih, ima onaj gore što ima 300 hektara zemlje na najvećem gore, to je isti model ili nije? To je rezistencija. Podgrupa? On je viša grupa, on se bavi, on je biznismen, on sad već ima onu torbicu ovdje. Ima torbicu, nosi toplomerku. Ja sam ga pitao ima li pištolj, on je rekao, pa nemam za sad. On je zaposlen u parku prirode i on je vlasnik 300 hektara šume. Ali on mnogo više voli da vozi ove mašine koje mi imamo. Skip, bager, buldožer. I to je bila druga faza. Sad je već krenuo u prodaju šume, ali ne svoje. Prodaje tuđu šumu. Znači tu postoji jedan sistem snalaženja koji je zapravo jedini pravi odgovor na prirodu naše propasti. Jer naša propast nije u covidu kao u pojavi koja je smrtonosna i koja je po onome u šta ja vjerujem teško da je mogla da bude prirodna. Kako reče francuski biolog, ona je ispala iz rukava jedne koprodukcije koja je pokušavala da izliječi HIV i u tim sekvencama koje on dokazivao na jednoj francuskoj emisiji
se pokazalo da je on u pravu, ne samo po tome što ja znam da je on u pravu, ja to ne znam jer nisam biolog, ali 4 orlova najboljih francuskih novinara su pokušavali da ga razuvjere da je to tačno. A on ih je potukao jednom velikom istinom, pitao ih je zašto ne vjerujete u ljudsku grešku. Pošto je ljudska greška u stvari baza najvećih uspjeha koji postoje u procesu stvaranja nečega. Ja znam to kako je na filmu. Film je vremensko-prostorna umjetnost. Nije više, to je sad. Svak može da pravi film. Dakle, tu zakoni ne vrijede. Ali u vremensko-prostornoj umjetnosti čovjek kad sklapa film, ako ga ne prenosi iz scenarija, nego kreativno pristupa tom postupku, sve što mu prostor i ljudi nude, najčešće je korigovano pogrešnom pretpostavkom koja je ranije uspostavljena, kao i u dobrom biznisu, kao i u svakom drugom procesu. A ja mislim da su tu suprotstavljene za opstanak čovjekov 2 teorije. Ima Walter Sol, jedan razočarani američki sociolog, kakvih ima sve više, koji je napisao knjigu pod naslovom Volterova kopila. I on se obrušio na Voltera i na francuske racionaliste, jer su oni definisali svoju vjeru u Boga kao stanje svijesti, a mi ovdje i ovi tamo na istoku vjeruju da je pitanje vjere u Boga zapravo pitanje srca. Zato je ovo razdvajanje duša, tijelo, mozak i tako dalje, ono funkcioniše tek kad je u cjelini. Šta funkcioniše? Funkcioniše ono što nama daje, što je Ernst Bloch 60. godina pisao kao princip nade. Možda se sva religiozna ideja od postanka, kakva god ona bila paganska, pa do ovog trenutka kad opet pagani vladaju, zapravo može podvesti po tu ideju nadanja. I onaj koji se nada, on možda i nešto uradi. Onaj koji je pobunjen na vrijeme u 6. godini govorio higijensko ne, on možda bude i direktor banke i direktor Delte i veliki pozorišni režiser ili televizijski ili bilo šta. Sukobljavaju se 2 teorije, vječnost duše i vjeru u vječnu sadašnjost. Mi živimo u vrijeme vjere u vječnu sadašnjost. Pošto je ta ideja o metafori, o životu nakon života, s jedne strane vrlo duhovito poražena mišlju jednog beogradskog mangupa, kad su ga pitali da li bi želio da ide u raj, on kaže, pa ja bi rado tamo, ali čitava ekipa mi je u paklu. Dakle, ta vječna sadašnjost je dobila svoju duhovitu verziju, ali je vječnost duše ipak nešto što je možda baza naših egzistencijalnih strahova, naših uspona i padova i ideja o vječnosti duše je duboko zaptivena možda čak i u genetiku, jer kad neko poslije naše smrti napravi niz poteza ili pokreta, samo pokreta, on zapravo nastavlja na neki način tu ideju da je duh nadživio. Tako da duh kao baza psihičkih procesa čovjekovih, on podrazumijeva, a danas je to dovedeno u pitanje, ono što su najozbiljniji psihosociolozi ustanovili kao čovjekovu sklonost ka simboličkom jeziku. To je ono što je danas ugroženo do kraja. Mi živimo u vremenu gdje svaka druga budala se poziva na realnost. A svi uspjesi Miškovićevi, ne znam koga sve da spomenemo, a ima ih mnogo, su upravo bili u jednoj, rekao bi, mentalnoj projekciji. U stabilnosti sudaranja sa nečim što postaje izazov za umnožavanje kapitala, kao što je meni svaki put pitanje stvaranja filmske cjeline bilo zapravo izazov u kojoj je moja duhovnost, i sad nažalost moram i to da kažem, ja sam preživio zahvaljujući svojim manama, a moje vrline su bile ideje vodilje. Jer taj pobunjeni čovjek o kome govori Camus je zapravo uvijek u središtu te duhovnosti. On ne raspravlja duhovnost, on raspravlja
elemente realnosti koji su opet danas vulgarizovani. Postoji opet jedan drugi zanimljiv tip, on inače vodi jednu emisiju na Russia Today, ali je napisao divnu knjigu koja je zapravo slika raspada onoga u šta smo gledali kao najveće područje ljudskog društvenog eksperimenta. On se zove Chris Hedges i pisao je o stanju duha u Americi, to je se trijumf spektakla ili kraj pismenosti. U toj knjizi ima jedan značajan dio, a ovo spominjem zbog te realnosti koja je ovdje prenaglašena. Realnost da je Milošević svrgnut je dovela do toga da Srbija danas ima investitore, banke, a nema srpske privrednike. Ima još dvojicu, trojicu koji mogu da se bore, koji su zapravo taj period izdejstvovali izvan svih fenomena, zahvaljujući svojoj vještini, dovitljivosti i tako dalje. On govori o tome kako su ona svima nama glupa rvanja u Americi, kad se oni ogromni tipovi s onim bradama lažno tuku na sceni. Uporedio je siže iz 90-ih, 2000-te i ovih godina. 1990. godine on kaže, još uvijek su bili moderni neprijatelji Iračani, Rusi i uvijek bi došlo do sukoba u kojem je taj veliki Amerikanac razbio nos ili porazio ovu dvojicu. Što opet govori o predubokoj ideologizovanosti američkog društva, ono što smo mi mislili da nije. Do razvoja događaja u kome na kraju, da preskočimo taj jedan stepen, na kraju dolazi do direktnog slikanja društva u kome se dva Amerikanca tuku, ovaj koji će da izgubi, majka mu ima rak, otac je kreten i to ovaj dok se penje na binu izgovara. Isto kao što, iako ja to ne pratim, ali nekad naletim na te isječke iz te vulgarnosti kojoj je izložen naš narod i koji se zove reality. Ali taj reality nije samo u tim ljudima koji nam pokazuju kako treba da se mrzimo i koliko smo mi u stvari odvratni i koliko mi ne voljamo. To je koncept. To je koncept, svjetski koncept, doktrina u kojoj s jedne strane su stvari neriješene oko nove ideologije koju evo Soros primjenjuje. Ja sam duboko uvjeren da mi svi služimo dubokoj državi danas da Trump izgubi svoju poziciju i da je manevar sa koronom morao biti s tim u vezi, jer je njemu prethodilo jedno drugo lažno otkroviteljstvo, a to je planeta je u opasnosti. Pa s tim u vezi, ti si pomenuo malo pre nadu kao strašan pokretač, a ovo vreme koje mi se živimo je ništa drugo nego strah. Strah i nada su suprotstavljeni. Ima jedna divna stvar, a ja ću sigurno napisati tu knjigu. Ima jedna istina etimološka da je staroslavenska riječ strast vremenom pretvorena u stradanje. I utoliko je, kad sama riječ se preodoli i pretvori u nešto drugo, postoji vjera u budućnost u kojem čovjek koji živi, koji održava intelektualnu higijenu i koji je u suštini pobunjen, on mora da vjeruje da je ta budućnost upravo bazirana na takvim elementima. Da čovjek koji ne strada, zapravo to je čovjek koji ne prođe taj egzistencijalni put od svog biološkog početka do kraja. I kad ne prihvatiš stradanje kao fenomen, onda zapravo i nada nema smisla. Tačno. Znači, nije ovo samo ideja iz hrišćanstva u kojem je Bogo čovjek zapravo taj koji je preuzeo na sebe sve naše grijehe. A mi smo ti koji... problem sa tom paralelnom istinom, humanističkom, koja je poslije bombardovanja Srbije postala zakon i zamijenila međunarodni zakon. I mi sad živimo, bio mi ovdje ambasador Europske unije i on je s aklamacijom rekao, ja sam rekao, jest, rekao, ali preko naših leđa ste to izveli, taj obrt u svijetu. Zato je čovječanstvo zbunjeno. Ono je zbunjeno zbog toga što iz svemira
mogu da nas vide i da jednostavno kao u ogledalu. To sada i to buduće, ono je određeno našom spremnošću da svoju intelektualnu higijenu dopunimo apstraktnim mišljenjem. Apstraktno mišljenje se danas, ono se ne uvažava više umjetnosti, jer umjetnost objektivno je zamijenjena umjetnošću bez djela. Mi prisustujemo najvećim paradama dosjetki koje zapravo ukidaju narativnu strukturu, a sve zbog upravo te nove ideologije koja je izbrisala čovjeka kao centar svijeta. Jer čovjek je u renesansi, naravno onaj koji je bio onako naslikan široko, on je bio središte svijeta. Čovjek to više nije. Zato što mu je napravljena replika u toj IT sferi, ali čovjek ostaje neko ko se bori sa vlastitim arhetipom. Neko ko se plaši kad zatvori oči da će sutra automobilom da udari u neku banderu. Meni se vrlo često, pošto vozim motor, dešava da u toku dana 3-4 puta okuke koje sam teško savladavao, da imam utisak da ću sljedeći put da puknem u nekog. I to sve u tim sekundama u kojima se čak i taj pećinski čovjek pojavljuje. Ima jedna psovka, bit ću malo prost, ali je vrlo dobra. Kad su se dvojica posvađali u jednom malom gradu u Republici Srpskoj, ovaj jedan je drugom rekao: jebem ti sve do majmuna. Ali da iskoristimo tu ideju koja je u kontri sa skolastičkim vjerovanjem da je čovjek zapravo nastao bezgrešnim začećem. Mi možemo, evo vidite, danas se ljudi rađaju masovno bezgrešnim začećem, ali mi ne možemo da napravimo otklon od onoga što je 7/8 našeg mozga. U 7/8 mozga živi nešto nepoznato. Ono što je glavni snabdjevač strujom, ne samo mozga, nego čitavog organizma. Postoji ta teoretska pretpostavka da kad bi čovjeku stavili jednu sijalicu na glavu da bi mogla da gori. U tim energetskim krugovima postoji taj osnovni, bazni ljudski element koji zapravo čovjeka gura naprijed. I kažu doktori da kad profercera, kako bi se reklo, savremeni čovjek, prvo mu odlazi podsvijest. Kako sam ja to u svom životnom iskustvu ovjerio? Odnosno, kako sam se uvjerio? Neki moji saradnici koji su svirali sa mnom su nas opljačkali. I uz to vrlo vidljive poremećaje upravo tog racionalnog. Dakle, nikad nisu zaboravili lovu i koliko, tačno u Bogu, koliko kome duguje. Ali im je narušen integritet čiju bazu čini naša podsvijest. Najveći problem moderne ideologije je, ja mislim, upravo tome. Što ona operiše sa tim malim dijelom mozga, a ne uključuje to bogatstvo koje čovjek ima. Sad, naravno, neko bi rekao, kao i sa životinjama, čovjek mora bude dresiran da bi bio funkcionalan. Ali ta dresura je otišla predaleko i ona je poništila osnovne ideje o čovjekoljublju i osnovne ideje o zapravo životu kao slobodi. Niko od nas više nije slobodan. Mi smo svi zarobljeni. Kogod je u nekom sistemu vrijednosnom, modernom, on je zarobljen slobodom koja se plaća. U okviru, da. Tako da je pitanje, zato sam namjerno spomenuo osim tvojih heroja u filmovima, tamo izgleda da bukvalno u svakom filmu, kad bi čovjek gledao, uključujući i Muhiku, je ljubav ipak neki glavni imunološki faktor. I ti sad kad gledaš ceo taj portfolio, gde tu spada ljubav? Imaš strah, imaš stradanje, imaš nadu, sve ovo čemu racionalizaciju, a onda na kraju ipak pobedi nešto što nije racionalno, pobedi neka snažna emocija. Što bi rekao pjesnik, može i bez, ali bljutavo. Ljubav je
zapravo to je taj hrišćanin u meni. To je ta ideja da zapravo postoji ta sfera u koju čovjek ne može da dira dok ne ode u javnu kuću. Javna kuća je pratilac te nedosljednosti, karakteristika svih vremena i te sklonosti, poligamne čovjekove sklonosti, ali tu postoji, zato je ta uloga najsvrhovitije i najcelishodnije religije koja je napravljena na planeti, to je upravo hrišćanstvo. Zato je ono danas i napadnuto, jer zapravo ono u tom svom poretku ima i ljubav koja je suštinski najznačajniji pokretač. Od najboljih knjiga do najbolje blues muzike, koji se pita šta bi čovjek bio bez žene. Međutim, ono što danas jeste karakteristika vremena i koja nas pogađa, ona je izražena u jednom uspješnom projektu na najbolji način. Harry Potter je vjerovatno jedan od najuspješnijih filmova svih vremena. Napisala ga je žena koja je nedavno na svom Twitteru napisala da je žena ipak pol i da to miješanje sa transgenderima i čudima, da ono nema smisla. A onda je glavni glumac tog filma njoj odgovorio da je ona jedna čvaka, luda žena koja ne zna šta govori. Dakle, u najuspješnijem projektu filmskom svih vremena, film je najveća izmišljotina 20. vijeka, postoje dvoje ljudi koji se ne slažu na osnovnom elementu. Zašto je taj film meni problematičan? Zato što je on iz one sfere Tomasa Mana i Marija Mađioničara. To je film koji uopšte nema perspektivno gledanje. U tom filmu je budućnost čista magija, a prošlost također magija. To je jedan visoko ideologizovani proizvod koji, kao i niz ovih koji se pojavljuju u 10-15 godina, su zapravo namijenjeni za hipnozu i za zapravo taj pozitivan efekt koji hoće da proizvedu transnacionalne kompanije i gdje se čovjek više ne tretira kao ta jedinka, kao taj vrh renesanse, nego je upravo svrstan u ono što je danas karakteristika vladanja i kod nas i u svijetu, a to su navijačke grupe. Mi živimo u navijačkim grupama, kojima je oduzeto pravo individualnosti kad je u pitanju svrha. I to nikad nije bilo tako. I kad se zarazimo i kad raširimo zarazu, to urade navijači. I kad se stabilnost države održava, to čine navijači. I kad se zapravo politički sistem obezbeđuje, on ne ide ka mrgi, jer on nema vremena za to. Ali čovjek on živi grijući se, skupljajući pečurke, ako ima neka komšinica, pastirka blizu, neka se on prozbori, vrati se kući, praktično u meditaciji provede život. A kako čovjek da se brani od toga, profesore? Imaš svrhu, znači kako da nađeš model u kome si mrga ili neka vrsta mrge, una nijansi mrga, to je, znači, ipak mora bude neka vrsta mrgizma da bi ti mogao da sačuvaš svoju svrsishodnost, a da ne budeš deo navijačkih grupa. Pa možda da se čitava Srbija pretvori u nacionalni park. Pa da budemo tako zaštićene jedinke. Šalim se, to je vrlo teško pitanje, zato što su pogoni koji su ubačeni u Srbiju, investicioni pogoni, su zapravo jedno područje koje ne osigurava, ono ne obezbjeđuje sigurnu budućnost. Znači, budućnost Srbije je u njenom obrtnom momentu. Mi moramo da priznamo koliko god se ljudi bunili protiv aktuelne vlasti. Oni ne uzimaju u obzir onaj kriptoistorijski moment koji nas vodi ka izručenju Slobodana Miloševića. Vjerojatno među vama, pošto ste svi uspješni, svi ste liberalno orijentisani i svi ste vjerovatno odahnuli kad je on otišao. Ali to uopšte nije bilo tako. Njegov odlazak je podrazumijevao mnoštvo činjenica, od koji recimo jedan ja kao poljoprivrednik mogu da vam kažem da je litar mlijeka koju proizvedu moje krave
jeftiniji od litra vode i on je jednostavno beznadežan. Proizvodi koji možete naći na poljoprivrednim dobrima, ako nemaju neku ogromnu količinu, to znači ogroman kapital koji je tu uložen, nemaju šansu da prežive. Tako da mrga može da preživi samo po toj teoriji po kojoj sam sjedi ispod šljive i ne treba mu mnogo. A mi smo naučili, kopirajući zapadni stil, zato što i jesmo na neki način kulturološki obraz Srednje Evrope, mi smo naučili da nam treba mnogo. E sad, ta budućnost u kojem nećemo imati mnogo, jer to ona se već dešava danas. Ne u onom smislu u kome je pitanje visine plate, a ono, nažalost, postaje sve važnije, nego ljudskih resursa koji su izvan te sfere. Dakle, svi ljudski resursi koji su, kako bih rekao, u onom što mozak ne prepoznaje i što ne može da definiše, a to je čovjekov simbolički izraz. Carl Gustav Jung se posvađao sa svojim ocem pred njegovu smrt, pred očevu smrt, zato što je bio protestantski pastor. Jer je upravo tada zapravo zašao u jednu ogromnu ekskurziju, otišao je u Kinu i veličao simbolički jezik Lao Tsea i Konfučija. A poslije toga je naravno ušao u sukob sa Sigmundom Freudom, optuživši ga da je on čovjek koji nema pojma o filozofiji i čiji pogledi na psihologiju i psihoanalizu su zapravo isključivo terapeutski i uistinu slični njegovim teorijama samo u ovom o čemu sam govorio, a to je da glavna naša struja ide iz onog nepoznatog, a ne onog što nas vuče naprijed. Možete li lična pitanja, pa onda da pustimo ljudima nešto? Veoma lično. Veoma lično. Znači, koliko si predavao na Kolumbiji? Moja avantura zvana Kolumbija je bila njuh ili osjećaj koji se stvarao 1988. poslije Jogurt revolucije. Forman Miloš koji je bio u žiriju Kanskog festivala nije meni, bio je tamo neki drugi čovjek, predao nagradu u Kanu, me pozvao da predajem na Kolumbiji, a ne zato što je to bila neka čast, nego zato što je njemu bilo dosadno više da pričam sa studentima. Neobičnost moje avanture je bila u tome što sam ja tamo stigao i sa svojim engleskim, koji je bio uglavnom skinut sa ploča i sa filmova, vrlo hrabro, kao Dragan Nikolić u filmu Kad budem mrtav i beo, koji je tvrdio da zna da pjeva, tako sam i ja stao pred studente i počeo da govorim ono što znam o filmu. Oni su me gledali sa pažnjom, ja mislim da nikad nijedan profesor u svijetu nije privukao toliko pažnje. Ne zato što sam bio pametan, nego zato što sam jedva izgovarao te svoje... I što je najgore, na engleskom, koji je bio prevod mojih misli koje uopšte nemaju veze sa njihovim jezikom. I ta pažnja je bila nevjerovatna. Odjednom su ljudi počeli da mi pomažu u tom slovu. Možda je tu skrivena tajna uopšte mog uspjeha, ako se to tako može nazvati u prošlom vijeku. Uspjeh jeste, u stvari, posebno u ovoj sferi društvenosti, on je skriven duboko u čovjekovoj odluci i u njegovoj pobuni i u tom ne sa 6 godina, a onda ima strašnu potrebu da svoju socijalizaciju sprovede na najbolji način. Onda pristane da predaje na Kolumbiji, a jedva sriče engleski. Uglavnom, poslije 4 godine ja sam govorio engleski kako valja, ali ta predavanja više nisu imala tu napetost. Odnosno, ta su predavanja bila zapisivana. Međutim, upravo u tom periodu, to je bio period spoznaje do koje mjere su ta dva kontinenta odvojena. Nijedan student na Kolumbiji koji je stizao iz bilo koje američke države nikad nije čuo za Fellinija, Bergmana. A danas kad pogledamo, ja mislim da istorija filma za zapadnjake počinje negdje oko Tarantina. Nikako ranije. Negdje dalje, da.
to se smatra dalekom istorijom. To je istorija koju... Nema stvari, koliko ja makar znam, a koja te je zanimala ili ushitila da je nisi uradio ili probao. Na šta si od svega ovoga najviše ponosan? Znači od svega što si uradio, na šta si najviše ponosan? Pa ja moram da kažem da ima jedna užasna stvar koja devalvira tu riječ. Ti znaš šta znači na ruskom ponos. Da. Međutim, u srpskom jeziku ponos se koristi kao zapravo obilježavanje, ja bih rekao, lične ushićenosti nad vlastitom ličnošću. Ja sam shvatio da je ushićenje najviša tačka do koje ljudski život može da dođe. I to se dešava i Mrgi se to dešava, i on se ushiti. A činjenica da sam ja bio u jednom trenutku u tom krugu ljudi koji su zadavali estetski ton. Pored toga ja vjerujem da je estetika zapravo čovjekov identitet, ključni, i da ona u sebi podrazumijeva i tradiciju i sve drugo što postoji prije nas. A to sam shvatio kad smo prije 8 godina doveli folklorno društvo sa Kosova i vidio tkanja na njihovoj odjeći, koja su direktno uzbudljiva do mjere koja može da vas dovede do plača. Dakle, do uzbuđenja koje ne kao u Mokroj gori, čim im neku primjedbu baš oni odmah plaću. Ne, obrnuto. Ushićenje koje dovede čovjeka do one tačke koja zapravo endomorfin istjera do najskrivenijih dijelova mozga. Ponosan, vrlo mi je teško to, zato što je to toliko sebično u suštini. Ja sam nekako baždaren na taj kolektivni recept. Ja idem svaki dan gore u taj hotel kojeg doživljavam kao neki novi film. Stalno bušim neke hodnike, ukidam ih, povezujem optički i tako dalje. Možda je to ushićenje zapravo bolji izraz za... Ja sam ushićen nad činjenicom da je COVID našu porodicu ponovo skupio i da mi sad živimo zajedno. Estetski, ja mislim da je ovaj prostor ovdje uređen kao nešto što je zamjena za živu sliku. Poslije svih tih događaja vrlo je relativno, i zato govorimo o Mrgi, jer i Bergman je završio na svom ostrvu i kad su ga zvali, sjećam se, u Cannes 4-5 puta, on tamo nikad nije dobio nagradu, pa su htjeli da mu uruče. A on je govorio, pustite me, upravo sam na putu lišavanja sujete i zavisti, a imao je 85 godina. To je ono što sam malo prije rekao. Vrlo je teško vjerovati, a treba vjerovati, da su čovjekove vrline one koje ga vuku naprijed. Najčešće mane mu najviše pomogu. Ne u ovom dresiranju, da treba 30 puta dnevno da pereš ruke, ali u suštini čovjek se nekako oslone na, recimo, lenjost, koja može nekad mnogo više da mu pomogne, da ne odgovori odmah nekom kome treba, ili da kad se svađa oko toga da li ima Boga ili nema, da jednostavno može da zaključi da racionalne vjere nema, ali da božanskog drhtaja sigurno ima. Tako da u toj sposobnosti da proizvodiš apstraktne pojmove koji su vezani za realni život, ti uspijevaš da svoju ljubav, koja je okrnjena kod svih nas i nekad je neokrnjena, da je projektuješ u budućnost kao nešto što te vodi do tih tačaka ushićenja. A to se čak i, pretpostavljam danas, i biohemijski može dokazati da je ljudsko biće zapravo najoptimalnije kad je ushićeno. Ali te ushićuje to kad vidiš da nešto što si uradio živi? Apsolutno. Svi impulsi koje sam oslobađao i koji su bili i pozitivni i negativni, oni su bili vremensko-prostornog tipa. Ovo je jedan prostorni projekat. Utoliko je
Nažalost, Srbija je izložena jednoj vrsti vandalizma koja je vlada na Zlatiboru. Srpski narod u Budvi, ne samo ovim hapšenjima, nego i izgledom. Nije popularno, ali izgled Budve podrazumijeva i ova događanja danas. Pa to je sve Taj antiurbana estetika i sve što se u njoj dešava i sve što se dešavalo ranije. Kao i ono malo prije što sam počeo da govorim. Kad je pao Milošević, tad je ušao Lidl. I tad je Lidl obespravio praktično naše ljude i doveo svoje jabuke i donio sve živo što je mogao da uzme i ovdje. Jer Lidlova pojava je zapravo taj dio tog populističkog, protiv koje se oni demokrati naravno bune, ali to je dio populističkog koncepta u kome nametanje strane sile više nije oružjem, nego jeftinom cijenom i korištenje jeftine radne snage, a lokalno stanovništvo je razbijeno i njena najbolja verzija je na početku pomenuti Mrga, koji je još uvijek u otporu. Da, pa zašto Mrgi ne treba? Pa imamo 3 minuta za pitanja. Imam ja jedno pitanje. Izvolite. Ovdje smo bili